Yay! So today's vlog is all about my mama's birthday! Yay! Birthday ni mama! Yay! Okay, so prepare namin. Ihahan na natin ang ating mga letters. Happy. Ihahan natin ang ating birthday na ano. Wala, kulang. Ang spelling. Okay, complete pala. Happy birthday na ano. Placards. Placards. Okay, so we will prepare this one. Okay, so natapos na po yung pag-attach nito. So, let's post it there. Scotch tape, no? Scotch tape. Balance na ba, Ke? Balance na, Ke? Balance na. Guys, hindi kasali ang picture, ha? Kasi ano, walang mapaglalagyan ng picture. Oh, hindi na rin natin tatanggalin yan. Bahala na yan. Okay, so, tapos na yung decorations, di ba, ma? Yes! Tapos na! Yes! Yes! So, simple. Yay! Yay! Next, magluluto na tayo. Okay, so, that's the lechon there. Over there. Okay. Oh. Diba? Puso ni Makultura for lechon later. Okay, so I prepared isang batya ng salad. Tapos mango sago. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Dugyan. Maka hatagan po umayong panglawas pag-abot ug daghan pa mga katuigan. Yeah, banyo to na ta. Atak. Sino? Isda sino? Wah. A few moments later. Naubos na ang isang batchang fruit salad. Mango sago, hurot. Hurot na. Ubos na. Ganda pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Betul. Manganga ba? Happy birthday, Lola Musa. Yeah, okay, kaon lang mo diya mga bata. Yeah. Okay. Yeah. La, kaya wai. Kaya. Salad na mo kanimo ang bituon sa langit.